Fast On Image Viewer je brz, stabilan, jednostavan, razumljiv program za pregledanje, konvertovanje i editovanje slika. Dakle, to nije samo običan pregledač slika. Opcije koje su dostupne u Fast On Image Vieweru su brojne i omogućavaju pregled slika, upravljanje, poređenje, uklanjanje efekta crvenih očiju, promenu veličine slike, retuširanje, prilagođavanje boja i slanje slika direktno e-mailom. Omogućeno je kvalitetno uvećanje slika, organizacija slajdova praćenih muzikom sa 150 prelaznih efekata, dodavanje senke, komentara u sliku, skeniranje slika, histogram podrška i još mnogo toga. Podržani su i svi glavni grafički formati i popularni RAW formati digitalnih fotoaparata. Preuzmite program sa interface.tv i uverite se i sami.